นี้งั้นเป็น E กับ P ก็โมบรรทัดจากกิจกรรมบาไลท์หา district selection committee จงกา is Khasi Hill district Kalong kunjuk mantap ya kikam balai haki district selection committee junkie way to district district but với cái office tray cắm và đón cá make recruitment .nic rồi Ini kajuk rekam tadi kalau mantap apa East Khasi Hills district jangan DC jangan East Khasi Hills kita kan kajuk rekam mantap ya kiwai pat ki district ini dalam balik po sa kiwai ki office rekam ki bala perlung hapok kami ke recruitment dan lain-lain dan tentang stang biang poi bang so browser tentang pilih bang kami ke recruitment dan lain-lain tentang pilih apa kami ke recruitment dan lain-lain dan pilih pin kusa da kawai pat ka email ID ka bang alap nanti seperan kam mantap ikan tasyawan pat kini kan pat shua Kiri Kampala po East Khasi Hills District kapok ka DSC District Selection Committee jangka East Khasi Hills teman banyak yang pajaga yang pli yang kau katab kapok browser yang pajaga East Khasi Hills DSC Hills District Khasi District di Khasi District tekan pilih tekan kali baca apa DSC recruitment mana yang lain recruitment advertisement tanpa yang ini tekan ini kah kambalai kamba plus pak apply tadi kalau kambalai tapi yang ini advertisement kayak kambalai apa East Khasi Hills District. Tekan ka post katarik makadok kadai artarik kubrai tarik belas gambar tidak usah tekan tarik kadok bersih lah ada aplikasi kan bisa tarik satu gambar tekan gambar lagi kali stenographer santali kasih jenti way UR kata kalau ada version of system anta ke stenographer 3 kali ke depan casual mengenai graduate tekan iklan kam anta lower division assistant ada aspar patuli nanti dari patuli UR ispan patuli kasih jentia bagaru ada SST kena lagi pan matriculation SSLC buat kini dengan kam kadang keram sevika keram sabak sosial kita Thai sudah nanti ini keram sabak kedai laipul art laip kendai tertuli laipul way kata payment rule
payment skill, payment level. Tas steganographer, tak pan asosiasi, pan kata. Tan driver, refuway, tuli, ta cutway, sunpower kasih jadi, ta kat level 3, tak pan class 8, barang license, tak driving test, tak enumerator, tuli R, pan asosiasi, ta forest gun, sampai tuli para sampai tak pan class 10, pass. Ta begini lagi jalankan ta kan kecing cerong dalam bentak SCSD kan bentak SCSD kata ta grade 4 kedan sos pakan neutrally ta kata ta kasih yang di live pass alai spalai pulai ta apel lebar kata ta kan jalankan seperti kan karena reservation vacancies terkapai siu karisan pau kaya ki kasih jadi SCSD dari kibondai kasih jadi bentuk SCSD hap siu ispak nangka ta kadang ni kai kalau pada siu mereka kuma balik ka kai ban stang ban tab application telah kita video ba lab sana kalau ada justa yang dihapo ke mereka rekomendasi dan kita injit ke office ke East Castle Hill District tekan cerita ke email ke bang lalap sana lupa email bang ngapa pentapkan dengan login ini password ada bu lupa harus login lah login ada apa East Castle Hill District DC dan lagi ada application sempat lagi gambalan kan bikin jalan kam penbiang lupa ke jalan kam pak ni ba ki apa qualifications penbiang lupa ya profile sampai penbiang ba apa ya profile sampai update kalau dalam video bang hikayat hi kum naban update profile ternyata penbiang ke mobile number baik bah bagi lagi badai tek tanpa kemudian ni habantan ada kelas dan pembiang sertifikat ITI na po sertifikat kesalahan teknologi berkiwi bagi coalition berangkat dan sertifikat course pembiang ada po additional qualification tanpa haban satu ana po baik bagi ni kerteng kibiang qualification sini pak kau kibiang lot tanpa bakalan kalau portal kasa kebakla enter ya poki detail sampai apa ke profile sampai kita long pen iya pi bapi long babit bantap ya ke post hari hapen tik nama ngibat ba ki qualification la ai babiang nanta ki detail jong yo la ai babiang nanta la oi kan detail pak puli bhai advertisement kuma pen i jong ke is kasels pak puli bah tik langi long bit ya bantap ya ka to ki kam la pelajar po advertisement lagi sebut kan lah biang dah datang berhad dengan close ya kan ni ke window nangka driver enumerator forest gun grade 4 Grand Savika nambah Grand Savika kita pandai kan thai sup kemang ni decision rang ngelak bentar orang ini thai ngelak bentar lang Grand Savika atau Grand Savak kembali dalam advertisement terang kita koi kap kan ya steganographer hamdan raka certificate kelak thau ni kan ni kabut portal lai thau hi ba not eligible teman-teman tap tekan cheat under examination kan dia apa Shillong enumerator ini Shillong forest gun Shillong lai thau lupa ni calculation pun nampak SCSD obviously kan desan pau nampak general kan dari sispa grade 4 gram sebika ni rupa Shillong nampak gram sebika ajak kan thai nampak lalu bisa masuk ada kan Ridley tapi kata tempat Ridley ada jid
way are lie south sun apa dia kan type lawan tap kan ka way ro film apa jadi setiap perkara video next certificate lawan tap ini ro salah thọ long eligible dan tak klik ni apply selected post tapi ini post bah nyala ada cheat driver hap siêu sản phẩm tầng ca enumerator hap siêu sản phẩm tầng ca forest guard sản phẩm tầng ca grade 4 sản phẩm gram sabak sản phẩm LDE ro sản phẩm dan total bakal long san spa dan tekan cheat ya payment gateway keras top pernah BODU code for a GMR submit apa disebut positif banget. Oke. Ini pendaftar card number. Pendaftar ya, pertanyaan card number hola, pendaftar expiry date. Pendaftar CVV, saya speed now. Klik pay now. Dạ chút xíu tập nghĩ bạn bật cả chút xíu lại spot tất cả tentang dalam payment my application ini ya, application submitted successfully forest guard grade 4 gram seva application lah tapa kisnan bareng berapa